Okay, guys, kita video tongmani bagai tangi hingke ang to dukan rojabla hingkai norona 13 pungai do 13 naidi hingkai hi jabla naidi pura grade any pura new condition grade any 13 ekdom mukum tutin harmon obono noknugi mankana 13 real number of naidi ko India nino SNA noknugi makana 256 GB 27800 tebo tongo grade any একদম কোনো চেঞ্জ যতই 1 2 3 পিস দं o jaga amon yagulo norokno Samsung tamdani phunugui hinana khoroksa site o Samsung Galaxy 23 Samsung Galaxy S23 Ultra grade D grade D Omot nguse sorry aboya totong nai negana S23 Ultra A36 rok tongo ta S23 Ultra tongo hi grade C minus ni amahai sawan phaya da hello 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 Bluetooth mode. hello hello Hello. hello sound phaigana khakhayo noknugi mankana S23 Ultra hi device kahamno obuna rokna harimano grade C minus ni 26010 taka 25k under 25k under rokle nangode grade C tongo te kaisa hi S22 S23 ya S22 tongo omo hingkai major scratch glass panel damage te screen copying nai mane display change manai hi o bahayeng nai bini quality hingkai o bulk auto grui single rok auto tong manai ita nini bagai S23 te ha tongo grade C ni hi only screen copy mo chanai budget te kisa bari riboi nung ma paine hingke omo hayeng nai model je photo ro mo hayeng mannai hingkai angno single phunugano Samsung Galaxy S23 Ultra single ka kri abo ka tongo S23 tini offer kri tonghangai to mangkhamu S23 Ultra Samsung Galaxy A35 kisa phunuk dihinjo A35 phunuk ganang phunuk nai S23 kri oh tongo grade D minus nahin chombo grade D ni phunuk dihinjo okay ni je budget to kri grade D minus ka tongo S23 omo hayeng nai finger touch sensor not working nai screen bo hamye mannai omo haita hingkai te ha tongo Samsung Galaxy tamsaka bo A35 kaisa phunuk dihinjo A35 iko A35 grade C ni copy screen nai omo hingkai copy sara hingkai iko 11040 taka A35 noknugui mankana joto kaham glass panel kisa damage mannai new condition ni bisingo to te kwrui screen copy nongnai
tini asuk kaham kwrwi miya rogo hingke dikrok kaham tongmani hingke tubo bini bagui ang bulk section o nai nini Samsung Galaxy A35 Iko A35 naini gana photo bo bahai mane back panel kisa damage mannai bisingo to kaham no 8720 টাকা glass panel by screen copy nai obo nugui mankana ओमफ्राय A36 दङ 14,550 টাকা ओमफ्राय A36 गोबां बांगौ S23 Ultra दङ 34,000 umahay ng device nugui mankana ओमफ्राय S22 Ultra दङ ग्रेड सिनि 20,000 umahay ng device Gete botongo offer to no grade B plus ni bo phunugano যেমন 14 টঙ্গই হি 28,800 টাকা পুরো নিউ কন্ডিশন না মহঙ্গাঙ্কাই কোন চেঞ্জ টঙ্গলা কবনি নাই নরক কোন চেঞ্জ কरै কিছু মিছা স্ক্র্যাচ টংনাইনো 12 টঙ্গই হি 14,120 টাকা 64 GB কপি স্ক্রিন কপি সারাঙ্গাই গ্রেড এনআরডি গ্রেড হিংকাই 18,140 টাকা অবনি हिंkai QC kरै हिंkai jotono kahamomo grade ini kuno bezel kरै aboni bising warranty jatna hana hingkai iko 20,000 abo krika हिंkai 12 Pro tongo 12 Pro Max 30,850 টাকা B plus ni ang no grade kahamong punugodo buyahay ang hamia punugia tangi hinkhe hamia na ka hamia na phainai mokai Apple iPhone 12 Pro 6GB 256GB grade B plus ni bini QC na di QC joto sap ओमफ्राय 15 plus दङ nugui mankana joto QC kaham tini ekdom nahana hingkai nahar man norok te OnePlus Nord 4 दङ 8GB 256GB box bo mannai omokai joto kaham oloke obon dam 20,850 ओमफ्राय 13 Pro दङ grade B plus ni pura kaham kuno scratch kuno kरै ओमफ्राय teha दङ iPhone 15 nugui makhana aro 15 offer dङ tini jara 15 hamjangnai rok 6GB 256GB 40,070 টাকা COD সহ থাঙ্কালানা 41,070 টাকা joto oloke battery health busu mannai 85% টাকা 100% bisingo mannai S23 tongo hi opai thakabo 14 Pro Max rok tongo ओमफ्राय bisingo grade B bo tongo grade B bo hingkai tam dong Samsung A56 tongo 13 tongo 12 tongo 12 Pro grade B ni mokai bohai condition nai dinarok 14 tongo Poco C50 rok tongo OnePlus Nord C4 Lite 5G copy screen 15 Pro tongo 62,220 টাকা 13 Pro tongo 13 Pro
13 Pro ngai grade B plus swngnai tongori 13 Pro no phone gano balko iPhone 13 Pro 13 Pro nini 30k andar kai tongla grade B kaha tongo 34,760 taka Q3 report nai disakang iko jotto kaham kono change koroi ani aglo bini picture nai di picture kaiba photo nuiman kana ओमफ्राय nini je andar je sanman aboni bisingo koroi 38,600 taka tongo hi mini photo nai di photo moha ekdom fresh condition obo nang mukum tutina hari mano ओमफ्राय nini je under 30 ni bisingo naine gana kahe maka C grade C iPhone obo hingke camera change tongo tei glass panel damage mannai ang phunugrwnai nono iko mahai back panel nang mapal toknai tei jotono kaham piaba nang camera bai back panel nang mapal toknai mahita 30k andaro hingkai teha tongo 29,760 taka obake nini andarono palayo battery change volume button not working camera unknown aborok jotto nangaro gumanai aboni bagai 30k andar ni bisingo hingkai hamya mannai tei 23k ni bisingo bo tongo C minus ni iko joto change obo tam change ronai di display tei camera tei battery bo service o mobile bujikada teha tongo 24,000 ni bisingo grade C ni 128GB display ba unknown camera ba unknown jotono change obo iPhone nahanake nahari mano abo single mobile tlangi nana phone gana iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro 26,480 copy screen original display manglak 35k ni bisingo hinggai ko mo মানে 35 to ungya 36,590 taka plus ak jagao nini COD na 800 taka মানে মোটামুটি আমতই 37,000 ni upor tangkalayana omo 36,590 plus 800 37,390 taka tangkalayana ngai jodi cashback tonghanga ang cashback ri nai nahadi oboni bai kahamun nai omo jaga nono bo nahanai nono phunuknai oinani jotono jaga all new condition jotono kono change krei kisa scratch tongnai mobile asukno scratch phaya phiaba khoroksa takhuk nahaka usakango norgi youtube nog video na nugekha nainedi channel reject tongo 26,579 ni bisingo iPhone mo hingke copy screen ni nai copy screen tana hadi okay teha tongo grade B minus ni wo copy screen no ang nono suggest khlayo copy screen tana hadi ओमफ्राय teha tongo 13 Pro Max 30,670 taka grade C plus omo copy screen tana hadi nang jodi nahana hingkai ang nono suggest khayo je iko nongo bona hadi 36,590 taka obono na hadi COD soho thangkalayo 37,390 taka morning ni bagai ओमफ्राय नोंजों नाना ओमफ्राय आंबो WhatsApp फोरोंदि ओमफ्राय लगे लगे अब डिल पाइ थांनाय आमा हायता बुजिगोदा teha tongo 13 Pro grade E ni 18,490 taka omo hingkai return policy kirui o 2 days return policy tong iPhone bobo khetor phia bana do jaga sim tra broken sim tre missing ko ma sijak tongo ta ओमफ्राय oboni QC kirui ओमफ्राय नों जदि अबनो रिक्स ना हाना मुसुंके नाहारि मानो आमाहाय ओमफ्राय आवानि बिसिनो रिफर्बिश दङ रिफर्बिश फुनुकनाय न आपेलनि बिसिनो tam दं 11 दङ 16,160 taka obo hingkai 6 month warranty purple color by black color दङ obke photo kरै 12 minute दङ
20,855 টাকা রেড কালার 12 दङ 64 GB 19,769 টাকা 6 month ওয়ারেন্টি তে উইথ বক্স তে কমফোর্টেবল চার্জার গেতে दङ আপেল 11 16,499 টাকা হোয়াইট কালার পার্পল কালার ব্ল্যাক কালার অবো हंगांकै प्र फ्रेश कंडीशन मोबाइल manai वारंटी बो manai 12 Pro दङ 29,620 টাকা नोंनि मानखाना ओमफ्राय tam 12 Pro दङ ओमफ्राय 14 दङ 14 Pro दङ आमाहायता ओमफ्राय 5,000नि बिसिङाव tam मबाइल दङ नोंनो फन उग्रनाय दङ दे बाक्सा 5,000नि बिसिङाव फन उग्रहैनो सावा इको Vivo 2000 जाबो 2200 ngana 2200 Vivo ni mobile kabangma tongo nong nugi mankana Grade B ni hingga iko hinggai dara iPhone 13 okay 13 phone ukran nong nang iPhone of single balko skang phone balko iPhone 13 23,320 টাকা গ্রেড বিনি দো অমনি মোবাইল ববা হাই তাবো सों नायलायनाय पयला जों QC रिपोर्ट नायनाय ব্যাটারি চেঞ্জ माननाय ব্যাটারি आननोन इको শুধু ব্যাটারি आननोन अ मोबाइल माने ব্যাটারি पाल्टुक जाक दो ব্যাটারি आननोन बुइ बाक्सा बुजिया ব্যাটারি চেঞ্ज खायजा इको कालार हंगांकै मो ब्लू दा हिन नाय नेगरा दै अबो माननाय नरक गाय इको ব্যাটারি চেঞ্জ ते बक्स ओ माननाय इको बक्स बतंगो गे अबनिन बागै दिल kaham nahana hingkai 23,320 টাকা गे abono karibo tomungno te kubuni nahana hingkai mo 15,500 টাকা grade B minus ni piaba hingkai bujisidi o jaga kabangma jol tongo o jaga minor discoloration tongo major pain pill tongo battery unknown face ID bo not working air receiver not working screen unknown kabangma ro nang condition mannai bini image hingkai baba hai nahana hingkai grade B no nahadi इको स्क्रीन कमक ngi tongo ne duba display change hobo hingke tekha tongo 21,000 ni tongo tekaisa 21,310 টাকা 256 GB obo hingkai battery unknown the glass melbo damage manake bini back glass damage manai ko obo nang paltoge use khainaka khaimano hingkai aboni bisingon rokno ang tekaisa phunuknai oto to receive korikha balko tekha tongo 19,490 টাকা mo bahamia suk single tlangi nongno phunuknai tekaisa iPhone 13 इको 25,705 টাকা গ্রেড এ নি গ্রেড এ hingka mukum to nahati kurwana krei গ্রেড এ hingka pro fresh condition mannai oron norok QC report naidi non normal signs uses screen bo kunum ko krei defect krei no defect functional iko nok nubi mankana 25,705 টাকা COD সহ থাকলাইনে 26,205 টাকা বুঝিকা অবনরক নাহারি মান অবনে বিসুং গ্রেড বি দङ গ্রেড বি অঙ্গ 25,340 টাকা গাमोन बिसुं वारेन्टी गोनां जानो हाना हिंका 27,600 टाका गुड कन्डिशन ग्रीन कालारनि हायता वारेन्टी गोनां अब 6 month वारेन्टी हिंकाय ग्रेड सी प्लास दङ 19,280 टाका कपि स्क्रिन अब हिंकाय 20,000 दङ ग्रेड बी माइनास नि कपि स्क्रिन देखा दङ ग्रेड इ नि 13,860 टाका अब हिंकाय मोबाइल रिक्स माना हानायनो o mobile buti phaino kun saimia QC report to kabangma sim trap ru kendro volume button not working no power button missing rok ni sijak tongo nge nang mono jodi riksona hana musungke nahari mano ama haita tekha tong greni no 13 minutes bakai nge tekha tongo mokai copy screen mamang nge jodi nahana nge grade b nahadi eba grade a nahadi bujikada Nara hingga 7628035892 ang bai kirim lagi WhatsApp tei ang ngono photo goton share khlainai QC share khlainai abon yaglo nang jajake order place khladi
Hingke sing tabuk OnePlus nene sing laptop bonong punuknai tini laptop tamo offer shopeka laptop hingke grade D, grade C, grade B tongo Lenovo mo i5 i7 5 generation ni mo paithaka Lenovo teha tongo IBM iPad mo khai 11 generation Intel i5 hingke oro scratch tongo ni sijak tongo hingke bini photo na di photo laptop battery missing rok manai battery keri manai ta battery nangma painai ta 8,000 jar do tongo mo paithaka 4,000 jar tongo o krike hingke 12,000 jar omo hingke photo na di photo iko mahai manai je photo tong mahai norok manai 5,000 tongo grade D ni QC report na di Wi-Fi not working kisa damage manai hini sawo SP ni abo kaisa SP ni tongo obo hingkai i3 11 generation battery missing speaker not working amahai iko hai condition rok manai hingkai Apple MacBook Pro tongo 2020 ni battery not working battery missing omo Apple ni 5,000 jar tongo grade D ni hingkai asuk hamya ta atui grade D tongni hingkai nok nahana hingkai laptop goti nahadi kamse kam grade B ni nahadi amahai mohai Dell ni generation hingkai 10 generation bini QC na di webcam not working hingkai oro major scratch on body up to 2 major dents hingkai 1 to spot screen no tongnai hini sawa QC bo je mention khlai bro kamti no rohro do hingkai kono puru hingkai manai thango kono puru hingkai maya thang mahaita ikko keyboard gotono kaham no monorok nahana kana mono mo fresh condition hingkai norok jadi nahana hingkai ang kereng di norok nahari mano miya rogo kai 1,000 atui 2,000 jar rok sokai mani haipano abasuk hamya do taknong no OnePlus phunuknai OnePlus 5G hingkai orang nuri makana OnePlus 11 5G OnePlus 11 oro OnePlus Nord C 5G tongo obo mobile condition naidi volume button not working obo hingkai OnePlus Nord 2 5G tongo 6,690 taka copy screen nahana hingkai norok nahadi OnePlus Nord C 3 5G hingkai teha tongo Infinix waisa phunugo nang Infinix o tam tongo Infinix 5G
Infinix tongo Infinix Note 40X 5G 256GB ओमफ्राय Infinix Note 12 Aero tongo amaka 4G mobile nai hobo kaham 4G pano great bini bele great bini mobile kaham Infinix Note 11s tongo hi box जातों गंगाई 3724 টাকা manai Infinix Note 12 Pro 5G 8GB 128GB copy screen manai Motorola tongo hi G45 5G box gananga 7260 টাকা haita ओमफ्राय iPhone 10R बा 10 iPhone 10 to gray iPhone 11 tongo great ani 16610 টাকা ikomo color manai kono change gray hobo nana hangkai nahardi iPhone 10R tongo 10R iPhone 10R tongo 11060 টাকা great di minus ni hobo hangkai battery simi unknown manai battery change manai o mobile kakai iPhone 12 na nawa phone 12 hangkai great ani tongo hi camera unknown paisa 18950 টাকা yang payawai single tui paikan kita kahamano orang camera unknown hinsawone camera chejak Realme 12 Pro Plus mobile condition naidi ya tongo 14970 টাকা tongo hi 12 Pro Grade C Plus ni 21890 টাকা back panel কিছু damage tongo battery unknown ama haita 16 plus sok kana ni ko punya iPhone 16 Plus tongo 16 le kere kere 14 Pro tongo 14 Pro 46890 টাকা 14 Pro anggono thachingko phone koble engko iPhone 2 engko 13 engko ni 23k ni bisingo first condition iko 23320 টাকা kaham da mano kaham hai re tamse mano tongba nona angkai ki thokai phalnai nadi nungno nainaba battery simi unknown gini battery unknown sara na hana hangkai teke sarang ma khibinai mane 25000 ni bisingo nang ma painai hingka pura kono change mangla obo hangkai battery simi change khlaijak 23320 টাকা garo COD tongnai 500 টাকা ama hai khlaini ni 23800 rok thang khlaini ta tekaya tongi hi 21000 256GB oro hangkai glass plane damage manai te battery bo change manai ama hai nang sarai phunugri ble o mobile buti manai ang sarai chairo ama hai gini ngaran bisingo makato single mobile ko bulk mobile hangkai photo nugo single mobile ho QC nugo single mobile 13 nadi ko grade sini 17000 obo phiaba copy screen nugon tan hari 24540 টাকা tongi hi ko ni hamon phana hari ne obo hangkai no copy manai kono copy kri manai only kisati scratch tongnai ama hai mobile te abo sarbo tekha tongo
iko amahai ओमफ्राय नोंना नांगा आंगोनाव जे साजों फुदुंबानो 23,000 जाथ'नो हादै 23,000 माने निनि 23,800 टाका थांखालायनि दा निनि बाजेट ओंखाय नोंहा बुंनो बिसिङाव पुरा फ्रेश कन्डिशन हानायखौ 25,000 जाथ'नो हादै 705 टाका ग्रेटायनि ana hingkang kai daki daktang bai kerengdei tangi hingkang mo tini bagi so offer do baksa baksa mane live khaipai man yaglo mane rom di khana rogo boyano call khainai hingka apuruk hingka kai mo je te tongya do tangi hingkang kai 24 ঘন্টা ba 12 ঘন্টা hingka kai no kun purka 30 minute rok hingkang kai no mane gong thango mane change sin thango ta a offer te tongya out of stock ngai thango bom hingkang kai na di koro out of stock thamrok no nubi man khanai ko ba hangi thango amahai game ya kaisa mobile order gongkha hi iko packaging pending ko Samsung Galaxy F15 mian harmani nong nubi man kana hingkai mo usakang deliver ngo Samsung Galaxy A35 mahita gawan bai no kuno wan nakri naharna hingkang mi kringdi hingkai yang hanya 13 no punogana iPhone 13 नोंना हाना हंगा मो 23,000 जाथ'नो हारि हिंसावा आंनि कमनो 23,320 टाका उन हादि बेटार सिमी आननोन ते बक्स माननाय आमाहाय हंगा सुदि इंया गरि रिफर्बिश नोंना हारि मानो अबका 6 month वारंटी नि मानो हायनाय गरिबानो iPhone 13 बुसुक सलि दं अरबो 13 yang kus kari kena 13 kari karo ama haita asukno jotno hambai